Bagma Block Committee ni Saktharmung baibo Kraksalo Yakchakjakha Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ni Philrachisni Achaimani Sal Raio ni Nayungma Nogo Luwajijak o Pandao Naruwai Khorang Manjakha edisini CEM Purna Chandra Jamatia tei Kwcham CEO Jamatia Abuni Shlai Sakang Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ni Achaimani Nogo Puilano St. High School ni Ringstringnai Rokno Tei Kwcham Bakha edisini CEM Purna Chandra Jamatia Tini Chandra High School Raio sing Philrachisni Chini joto waris rok tongo an logiwo sing tini Maharaja Bir Bikram Achaimani 117 BC kipi disino rogoi sing oro jagao Chandra School tini student rokno sweet distribution khailekha tei Maharaja Bir Bikram ni wanchong rono sing bisa saikna rok boni yagolo sing oro jaga smart classes sing oro roja provide khaijak tongo je saita romo smart classes provide khaijak tongo bono busung tini nailekha visit khailekha bahike class khai bahike amo boni attraction srai rokno roimane mohai rokno tei sing nailekha nge sing jotono saimane taboni jogo digital class smart class blaike nango tani nge srai rok asai phaikhangi si tabo smartphone ne android phone ne proti blai mane attract nge o jaga o jug bai milewi jeng borno class khaithani wa bu o bobai ne smart class jehetu ne television of phone goi borno borni syllabus rok phone lagi rokhanke chrai rok tei bu interesting jaga tei be animation no kwangma or jaga o boroni sajangmani hai bahai rok kwangma phurungjane ni bisingo jeng phone goi man nge belai hambai chini Chandra ni principal no jono corporate khaimani bagai jeng oro jaga o tei bu chini student rok ni bagai chini future generation ni bagai chini titi edisini wngwi jeng tei bu bwskango samung khaine Abuni Aglo Bagma Block Committee ni Saktharmung baibo Kraksalo Yakchakjakha Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ni Philrachisni Achaimani Sal Raio ni Nayungma Nogo Luwajijak o Pandao Naruwai wngwi Manjakha edisini CEM Purna Chandra Jamatia tei TTA edisini Administrative Reform Committee ni adong Jamatia no khoboi kubun usamarok Bureau Report Chini Khorang